Okay, muri iyi video nkuzaniye ko urakariza umuntu ukamenya ikibanza arimo n'aho ari hose, ugumane nanjye aha kuntu wamenya aho umuntu aherereye, ugumane nanjye ndabereke umujyi arimo, ikibanza arimo, ahantu hose ari. Guys, mudacikwa na kano kantu ndagiye kubereka karaba kameze neza. Ugumane nanjye guys, ndabaramukije cyane kuri ya YouTube channel yacu yasobanukirwa n'ikoranabuhanga. Guys, mudacikwa mudukandire subscribe kuri YouTube channel yacu. Kuri YouTube channel yacu ni yitwa sobanukirwa n'ikoranabuhanga. Bakora partage, subscribe, like n'ibindi byose. Guys, muri kudutera inkunga ya cyane. Guys, mwanakoresha na Facebook page yacu yasobanukirwa n'ikoranabuhanga. Guys, byaba ari ibintu byiza kandi uhamenyera byinshi. Guys, okay, twagiye ukuntu worakariza umuntu kuri nimero ziwe za WhatsApp, ukamenya ahari, ukabona n'igihugu arimo, mbese ahantu hose ukahabona. Gumana nanjye urebe aka gatrick, video yose uyisoze, biraba bimeze neza cyane. Guys, ngiye kubibereka. Okay, kugira ngo bikore bisaba iyi application ndebuze kuyibereka inyuma ya video ukuntu bayiteresharija n'ukuntu wabigenza ko kose. Guys, ubanza kwestara application, ugategerezaho gake, uyishikira aha. Guys, ugashiraho nimero zawe, kamwerekeye ndashiremo nimero ari yose nshaka, ariko ushiremo iyawe nibyo byiza. Okay, simpaka ugiye gushiraho imyaka hano hepfo, simpaka ngushireho imyaka nuko. Okay, meze kuri ako gakaze ugakanda kuri registre. Umaze guklikaho ushikira ahantu hameze uko. Autoriser lorsque application hamwe autoriser. Guys, bari kwamamaza. Ushobora gukanda fermer. Okay, guys, ushikira aha hantu. Interface y'ino application ni uku ibimeze neza. Uhita ukanda aha hantu bitwa envoyer des invitations. Guys, kanze ndabereke ukuntu bigenza, kuko wohereza like uwo muntu kuri WhatsApp. Guys, kakantu katabacika. Iyo umaze kwakanda hahita haza amabusyo atandukanye ya WhatsApp na email na Telegram na za SMS, byose mbese uri kubireba. Kuko iyi ntago ariyo nkoresha WhatsApp ya GB. Nkoresha add WhatsApp ni kuri ngaho itarimo. Guys, wewe ureba yawe ubanza koherezamo, ukagira ngo ubanza gukopya link tubanza gushiramo. Reka nkwereke mbanze nyishire murebe, urasanga bimeze neza. Ayo usanga ariko ziriho wagiraho ntari kuri WhatsApp aho ugiye kwishaho link. Reba mbanze nyishire kuri Telegram, iyo ni link tugiye kwifashisha kurokaliza umuntu. Guys, reka nyikopye nkwereke. Njya kuri WhatsApp uko namaze kuyikopya, kuko WhatsApp nangiyemo itarimo hariya wabonye muri link nawoherejemo. Okay, ugiye kuri WhatsApp ujya ku contact ushaka kurokaliza. Guys, mwumvireza akantu. Umva akantu kuntu kanza gucanga abantu, ujya ku mutonga ku muntu wenda kurokaliza. Uhituza wenda nabikopye, reka mbikuremo mbishiremo hariya. Ariko ku bantu bari kuri WhatsApp wahita uyimwohereza direct, nta bindi birenze. Guys, kuri WhatsApp ho bimeze neza, biroroshye cyane. Kora nta WhatsApp aririmo, nabanje kuyirungi kandi hano mbanza kuyikopya. Maze kuyishiramo aho. Guys, bisaga trick kuko umuntu yabisoma akabona ko ugiye kumurokaliza. Reka nkwereke ukuntu uri bubigenze neza. Okay, maze kuyohereza ako nyirayo yahita yibona. Yahita yibona ko ugiye kumurokaliza, kugiye kumumenya ahantu hari. Guys, urabona byanditseho one locality app après suivre pour commencer le suivi. Bishobora kubona yuko ugiye kurokaliza uwo muntu. Guys, ukuntu bigenza kugira ngo ataza kubona neza kuri kumushaka kuri kumurokaliza,
ubanza gufuta ibyo wenda guhera kuri swive ukabisiba ukabikuraho. Reka tumubeshye dushireho ibindi bintu. Raba ukuntu wajya amahera kuri interineti wenda cyangwa se amafaranga ku bantu mwese mwakoresha ijambo iryo ari ryo ryose ushaka. Guys, ukanamubeshya ukuntu wajya amafaranga kuri interineti. Reka wenda dushireho n'utu tuntu kugira ngo wenda tuze gusanga agatrick kacu kameze neza, mbese kugira ngo aze gukandaho. Adakanzeho ntago adakanze ntago we wamurokariza, ariko nakanda guys iyi link yahita umenya naho ari neza. Okay, bigenda gute none iyo amaze gukandaho? Iyi link amaze kuyikandaho agakanda kuri iyo link, urabona iyo link urayibona direct muri telefone yawe wayimurungikiye, uhita ubibona notification vuba vuba, sibyo? Reka nze mbibereke. Reka bahita babihereza link, bahita babyohereza ahantu uri. Amaze kuyikandaho ikora rimwe iyi link, ntabwo igikora kabiri. Ayifyonzeho biba birangiye, mbese ntabwo wazakomeza umurokariza buri munsi, ariko iyo ayikanze rimwe biba birangiye, kuko nta wundi muntu afite akaba nayoherereje. Reka mbereke, wenda bari njyewe, wenda uyikandaho wenda bigaragare. Reka nyoherereze undi muntu, sawa? Okay, uyikanzeho urabona hariya bari banyohereje muri app, kuko njyewe nsanzwe nyifite, ariko uranasubiye inyuma, sibyo? Uwo muntu rero kuko afyonzeho, reka nkwereke, yamaze gufyandaho. Ona reba guys, lokalize. Urabona ngaha kuri vous avez aussi une mise à jour de l'emplacement de my phone. Urabona ibi yamaze gukandaho kuri ya link namwoherereje. Okay, reka ubundi yamaze gukandaho uhita ukanda liye voile, sibyo? Bahita batwereka uwo muntu ari, sibyo guys? Reka ndebere agatrick. Kakano karakora cyane guys. Okay, iyo umaze kuyikandaho bakugarura muri application. Hano bari kwamamaza, ushobora gukanda kwa kariya gakuruba. Okay guys, urareba ahantu bahise baduzana wa muntu aherereye. Reba aho wa muntu haherereye naho guys, n'umuriro afite muri telefone bahise bawumva. Guys, ibi bintu katabacika, n'itariki n'igihe cyose guys bihita biboneka byose. Kugira ngo ndabibone neza, ndabirebe neza, cyangwa nawe ubirebe neza aho uyu muntu ari, reka dukande kuri satellite ubone wenda ama image asa neza. Ufyenze kuri satellite urabona bihita biza bisa neza cyane guys. Bajya bakwereka emplacement y'ahantu uwo muntu ari guys. Urareba ahari hejuru, muri ko hareba naho aherereye umuntu guys. Ubwo bisanye no ufite na connection mega za hose, kukuntu mbese wabibona neza. Iyo umaze gupyonda bahita bakwereka ahantu uwo muntu ari. Okay guys, mwabibonye uko umuntu wahita ubona aherereye ukoresheje utu tuzoom, akaguteranya plus and more. Ushobora gusubiza inyuma ukabona n'igihugu uwo muntu aherereyemo, ugahita ubigira iki plus, no abari nko kuzuminga ukabona nyine na quartier umuntu atuyemo. Guys, utu tuntu turakora cyane, uzatugeregerezeho sheri wawe cyangwa se n'undi muntu, nzahita umubwira ati kabisa wakoze kutura agatrick. Guys, mwakoze cyane kandi abakunda cyane guys. Iyi application turi kumwe muri group ndi buyibahe kugira ngo bize kugenda neza. Abona aho uwo muntu abari haba hariho n'akantu uko ugenda biba bimeze neza cyane.
guys. Agaturika katawugera nkorera subscribe kuri YouTube channel yacu, hama twebwe tukomeze tubakorera umuti guys. Murakoze cyane cyane, Imana ibampere umugisha guys. Thank you.